tu na kan mu me ki dak in pui kan ti Treasury Square kania khulai khon kong a chuka ku ku veng hlui lampan thak na ania Christmas te bo khan moi takin an cheya veng hlui boi me ten ilai hi Treasury Square kan ti tak kania so bung te oma so supply food and civil supplies directorate ania alma son bus kalna lama son sikul pui kon lam phei zel na khania helai hian DC office helai hi DC office ania lai hi lu phei na oma lai hian konga chuk boka lai hian Congress Bhavan kulai thlang loka kwan ni hotel hei hi hotel Emerald Hotel ania bu chen Congress Bhavan kha lo am ta hei hi Mizo Fet petrol pump ikania ai hian konga chuk boka hei taxi pot lan thak ku wana pa hol noya lu tan ni kana konga chuk thei boka lai hi chu kong chi sang tam ko mai hei ka po hi run tla na hi dor puilam atanga run tlan phei ka kual theya he ta po kual theya he ta po tlan tha theya he ta po tlan tlang theya ti hi ni Treasury Square lampang kha ro ni ta ni kong pui hi hei pakhat veng hui lampan ni dor puilam atanga run kal pathum wana pa hol hme chuk pali Congress Bhavan lama chuk panga DC office paruk kong pui paruk khela hian ain su ni kal zelang food pattern kan kalanga engla hian dak thak na te henga hian envelope in song ason fa thak mai tur ni lekha office of the Postmaster General Northeast 1 ani pui khop main office food pattern kan kal zelang an ding lam hi DC office khani hi supply ho office kan hi hey DC office chona kal zelang hi Treasury Square kan ti tak chuni tani saka hi DC office khania hi he ta hi enang ai zor bor sa pisapui kumza som ni na April ni som ni pani sang ka jere som ku atanga April ni som ni pani sang ni som panga khan kumza som ni panga lo ni ton tuna sang ni som ni panga ni chepa kumza som thum panga ni chep to ni chu rei to he na hian bung te oma he rei to ko mai hen bung hi chu sa tlak la om deuh ta chun thak chin nan hi Treasury Square kan ti tak khani kal zelang ata hian hulai kon war symmetry te LALDENGA THLAN te oma en don ani hulai hi veng hlui chuk thak na ni kar lan thak na ku he lam pang hi sikul pui bon lam ze don ni po lo chuak sang to le me hei hi DC office lu na gate tho khania na le zong in hei Treasury Square khania ka hen hian LALDENGA THLAN te kan en don ni chumi ma in pakhatin en phot te ang ngai thak khop mai hei khai 27 Lusai Labor Corps from this district 2,100 men went to the Great War of 1914 to 19 as laborers. Of these 71 gave up their lives for king and country. And tiani hi British in min of lai khania Lusai Labor Corps som hi le pasari na hemi district atang hian mi sang ni le za sang kha zakwa som pali in do puya khan laborer antanan kala tiani in do pui pakhat na khan of these su heng zinga hian tina nia somsari pakhat ten an nun na lal le ram ta nan pe ni
hiện ta ra ni chunga nun na pe ho te chu an mi hi ta hian an tlar ta ni ro pui khop mai ta hian army bearer course 30 men also went from this district mi som thuman kalboka mi pasari in lal le ramtan lal pa le ramtan an nun nan hlan bok ani chuan hei henga te po hi ya oma chiar vek lo mai ang officer te nun na pe te ni ya hi da hian sap chong moi tak kan soi chin ka taran when you go home tell them of us and say for your tomorrow we gave today kan tarani anung hi lian pui pui pathum ma omani heta po hian to the memory of those officers and men Assam regiment officer te sipai te nun na chan te in ka an tlar bokani chuan hela hian pulaldenga thlan chu lo om ta chi ani arem khop mai moi khop mai zo nampa laldenga thlan tin ya hei thir ge tin thata mai nan siama kal na te oma hei kal chia lawa du chuan na lu theya second lut kher lawang tian hei ong pa te po moi takin en da renga asa om hle ni pulaldenga thlan hi in chiar lok te ang mizo nampa laldenga sang kha zakwa som ni pasari tanga sang kha zakwa som kuwa manga ile du bera kan nei thei hun chung che avarei lo em kan ramtan kan ru le kan chak na zong kan pe ang ti he khovel hian hlemol ro se kan ram hi kan nam ro bo mani sia laldenga athu soyan da ani sap chong in an da boka let it be known to the world that we gave our all for this land of ours, for it is the only treasure that we have. In Itani, Noah's son, here lies the man who gave his all for the people of Mizoram. Laiah hian mi pakhat Mizoram mi puite tana a engkim petu chu zalani tinani ome người thạc lẽ mấy bây giờ ngày cắn truyền nụ để vi pa anh nhá người thạc khop mấy cho anh cái là hi assembly house cần tị khan nhá là hiện assembly house thì cái phần ta ra lệ làm mi secretariat building all secretariat building di chini này đây assembly house Mizoram Aizol kalau tadi tu kinsu Aizol kan phang lo kan ni hai all secretariat building so na top nan Aizol not le treasury south treasury ti vel hi an sai fo wa kan la lok do na ni hai hi vei lama hian sa sikul kui kon heizel khania hei Aizol South Treasury fo khachuni tani Aizol South Treasury office tani apia son Aizol North Treasury office ni vele kan thian pa pu faka ho nia office signboard tha hin la le reng te ang all secretariat building ani thawa la yan office of the treasury officer Aizol North Treasury ti lo om ve thung ani Aizol North le South Treasury kha la hin tani solam so school pui kon lam hela hi Ras Bhavan gate anti fo kha ni hi Ras Bhavan gate anti chuan hela hi helai hi engom ti ni khuwa mi pui kan pun khom na thin kha ni thang lo khu tennis court kha lo nia helai hi mun hi ol zau em hi treasury square man ta hian tennis court lama suk do na ni kan khel do na wangin
na phot